Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Tunabonereho akanya ko kubaha mwaramutse abandi ni mwiriwe bitewe n'imigabane y'isi uhereremo. Uyu ni wa mwanya rero umenyereye tubagezaho update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turaja no kuja mu mahanga ya kure aho igihugu cha Ukraine cyatangiye kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burusiya. Reka rero tubibutse gukanda subscribe mwebwe mwese mu gukurikiye iyi channel ari inshuro ya mbere wakanda subscribe ugasharinga ibiganiro byacu bisangiza abandi nabo bagakora subscribe mwalikinga mugakora comment. Inama zanyu ni ingenzi cyane. Reka rero mbere yuko dukomeza update yacu tubanze turambure tubagezeho ingingo z'ingenzi turi burambure muri update yacu. Amakuru yacu turahera muri Nord Kivu mu mujyi wa Goma. Turababwira amakuru ahakomeje kuhavugwa. Turaza tukiri mu mujyi wa Goma turagaruka ku ijambo ryavuzwe na guverineri wa Nord Kivu General Major Peter Chirumwami ubwo yakiraga itsinda ry'abadepite rya hariya. Nanone turagaruka ku by'imyiteguro y'urugamba aho ingabo za FARDC zikomeje kurunda ingabo nyinshi hariya mu mujyi wa Goma bakoresheje indege za gisirikare. Naho andi makuru atugeraho aremeza ko turagaruka kuri raporo yikozwe n'ibigo bitegamiye kuri leta amasosiyete civile aho bemeza ko hafashwe abagore benshi ku nguvu hariya mu mujyi wa Goma. Nanone turagaruka ku nama iteganyijwe uyu munsi iharare ku mugwa mukuru w'igihugu cya Zimbabwe. Inama y'ibihugu bigize umuryango wa SADC iraterana kuri uyu munsi ku itariki 20. Reka rero tubibutse ko turi ku wa gatatu ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2024. Reka rero update tuyihere mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo niho Wazalendo bavuze ko bagera ku mubare w'ibihumbi 60 ugereranyije na Wazalendo bari muri Nord Kivu bose. Ikindi barasaba ko leta ibahemba ikabaha motivation bakabasha ngo kugwana urugamba. Wazalendo bagera mu bihumbi 60 ngo nibo bamaze kumenyekana ko ari bo bari muri Nord Kivu. Baranatangaza ko bagomba gufashwa byanga bikunze bagafashwa na leta kubera kuko ngo nabo bari mu kazi ari bo cyane cyane ngo baje ku murongo wa mbere w'urugamba ubwo bahanganye na M23. Ibi nanone byaje gushimangirwa na guverineri wa Nord Kivu General Major Peter Chirumwami. Aya magambo yashimangiye ubwo yaganiraga n'itsinda ry'abadepite riyobowe n'uwo bita Patrick Munyomo. Yababwiye ko Wazalendo bakeneye gufashwa ati nkeneye inkunga ya leta mu kumotiva Wazalendo. Ati rero ibingibi nimba mutabikoze bazacika intege ntibazongera kwitabira urugamba duhanganyemo na M23. Ibingibi rero Wazalendo bamwe mu bayoboye Wazalendo bavuga ko Wazalendo batitwara neza bakaja mu bikorwa byo kwiba abaturage no kubasahura ngo barabiterwa n'inzara no kudahembwa. Ati leta kore ibishoboka byose ibahembe. Ibingibi byaje gutangazwa na guverineri wa Nord Kivu General Major Peter Chirumwami. Naho andi makuru atugeraho kuva hariya mu mujyi wa Goma aravuga ko aremeza ko abagore bagera mu 9 aribo bamaze gufatwa ku nguvu hariya mu makambi agize inkengero z'umujyi wa Goma.
naho ayandi makuru avugwa, reka tuje ku myiteguro ya FARDC, imyiteguro y'urugamba. Ahangaha rero haravugwa iseha ry'ingabo za leta, aho zikomeje kuseha imbunda nyinshi hariya mu mujyi wa Goma bifashishije indege za gisirikare kuva ku kibuga cy'indege cya Kavumu hariya muri Sud Kivu. Bakora amaturu 18 aho bazana ingabo nyinshi zisanga izindi hariya, ngo baje gufata ibice biyobowe na M23 cyane cyane ahagenderewe ni centre ikungaye ku mabuye y'agaciro, centre ya Rubaya. Ngo barakora ibishoboka byose baharundi ingabo zimaze kwagera ari nyinshi ngo zisanga izindi hariya kugira ngo bagerageze iyo bwakabaga iriya centre ya Rubaya babashe kuyikuramo. Ibi rero hakaba buri munsi ari kwitura indege, hagaragara n'ingabo nyinshi hariya mu mujyi wa Goma. Naho ibindi bivugwa hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma, kubera gahunda ya leta yakomeje igura imbunda, nuko leta ikomeje gukora sharing ku ngabo za M23 ziri hariya mu bice bya Sake. Hariya misozi yunamiye Sake barahinduye bagura izindi mbunda bita ngo n'imbunda zigezweho ariko ngo zidaturika cyane, nizo leta ikomeje kwifashisha mu gusheringa ku ngabo za M23. Ikindi kandi hariya ku murongo w'urugamba ingabo za SADC ziri hariya, kubera impungenge n'ubwoba bwo gutinya M23 bakomeje bahungisha ibifaro byabo, bakabyigiza inyuma, bakabihungisha, bakabisubiza inyuma cyane. Reka nanone uyu munsi tuje ku byatangajwe n'abaministre batandukanye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko M23 muri gahunda baheruka gukora iyo gushinga inzego za gisivile cyangwa inzego za leta mu bice bagenzura amazone yabo. Ibi rero nk'uko tubikesha Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko ngo M23 ifite gahunda yo guhindura ubutegetsi cyangwa se yo guhirika ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi byagarutsweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kayikwamba, avuga ko ibi ngibi rero bigaragara ko M23 ifite politike yo kwigarurira cyangwa se guhindura ubutegetsi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho kubijanye n'amakuru atugeraho, aremeza ko uyu munsi ku itariki 20 ihararire mu gihugu cya Zimbabwe aribwo hari bubere inama y'ibihugu bigize umuryango wa SADC. Barigira hamwe cyangwa se bararebera hamwe umusaruro bamaze gutanga cyangwa se uko byifashe kugeza ubu nyine mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baragaruka ku ruhare rwabo n'ico bagomba kongera kunganira leta muri urugamba bahanganyemo na M23. Ibi rero bikaba biri bubere iharare muri Zimbabwe, n'inama izamara iminsi irenga 3. Nanone tukiri mu makuru avugwa, amakuru atandukanye, tujye mu makuru avugwa ku mugabane w'Uburayi. Ku munsi w'ejo ku itariki 19 igihugu cya Ukraine nibwo cyakoresheje misile zirasa kure. Bakoresheje misile barasa ku gihugu cy'Uburusiya. Niyo nshuro ya mbere kuva uru rugamba rwatangira, rugamba rumaze imyaka 4. Uyu munsi nibwo Ukraine yabashije kurasa ikoresheje misile irasa ku butaka bw'Uburusiya. Reka rero update yacu tuyisoreza ahangaha, tubibutsa gukanda subscribe kuri mwebwe mwese mutarayikora, mwalikinga, mugasharinga ibiganiro byacu mubisangiza abandi, mwakora comment. Mugire ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.